turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita, hanyuma kandi tubifurize umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye muri rwose mu masaha y'umugoroba, hanyuma tubonereho kandi kubaha ikaze muri amakuru yacu. Tukaba turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9, tukaba turi mu mwaka wa 2025. Ni munyemerero muri iki gitondo mbahe ikaze mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, namwe ndetse mudukurikiye muri ku mugabane wa Aziya, ndetse yewe namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Oceania. Ku mugabane w'Uburayi namwe rwose ntabwo buze kubarenza ingohereka mbabwire nti ikaze muri aya makuru yacu. N'amakuru yacu tutari buze kugenda dutinda kuko agizwe n'inkuru nyinshi cyane ndetse n'ama update, tukaba tutari buze kubanza rwose twaca mu mfunyamfunyi kuko umwanya ni muto cyane kandi amakuru ni menshi cyane. Tudatinze rero ni nyemerera amakuru yacu tuyahere hano mu mujyi wa Goma, aho rero hari amakuru ari breaking news atugeraho. Aya makuru akaba avuga ko mu by'ukuri ubu tuvugana mu ijoro ryashize kuva ku isaha saa 3 z'ijoro muri ijoro ryashize, hanyuma rero ngo hano hafi n'ikirunga cya Nyiragongo, birumvikana ni muri Rushagara, rero ni muri za Rusayo. Amakuru akavuga ko rwose haraye humvikana amasasu menshi ndetse bivanzemo n'ibiturika cyangwa se za grenade, nkuko rero amakuru turimo kugenda tuyakura kuri bagenzi bacu cyangwa se ku mbone zacu ziherereye muri biriya bice, zikaba zivuga rero ngo ko yari amasasu yararimo mu by'ukuri n'akaruru ndetse we n'ibidomoro, urumva barasaga banavuza cyangwa se banatabaza, nkuko amakuru rero arimo kugenda byemeza ngo bakaba ari wazareno n'ubundi zikirara muri parike ya Virunga cyangwa se muri Nyiragongo, zari zimanutse rero ngo mu by'ukuri zije gushaka icyo kurya, nyuma rero yo gusanga M23 iryamiye amajanja, hanyuma cyangwa se rwose itigeze isinzira, biza gutuma bakozanyaho ku mpande zombi, biza kurangira rero mu by'ukuri M23 n'ubundi ibasubije inyuma mu ntambara rero navuga ngo itari yoroshye, kuko nta ntambara burya iba yoroshye, cyane cyane nk'izi ngizi ziba zirimo kurekurwa mu amasasu, kandi icyo isasu rifashe kihumeka cyangwa se cy'ikinyabuzima kugira kirokoke burya biba bikubiye gake cyane. So rero yari imirwano ikomeye, ariko finally biza kurangira mu by'ukuri izi nyeshyamba n'ubundi zisubijwe muri ayo mashyamba. Reka amakuru yacu tuyakomereze sasa, n'ubundi hano muri Sud Kivu. Amakuru yacu reka tuyakomereze hano muri za Minembwe, aho amakuru atugezeho muri iki gitondo agaragaza ko batayo zigera kuri 7 z'abasirikare b'abarundi ku munsi w'ejo bongeye kwambuka, bakaba n'ubundi bagiye muri iyi misozi mu by'ukuri ya za Minembwe ndetse na Fizi, aho n'ubundi ngo batangiye gutegura igitero karahabutaka. Iki gitero bari gutegura kikaba ngo ari igitero n'ubundi kigamije kureba ko bakwigaruriza centre ya Minembwe, bakigaruriza za Rugezi ndetse na za Mikenke n'ibindi bice byose mu by'ukuri biri kugenzurwa ubu n'umutwe wa Twirwaneho. Nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga rero, uwitwa Kisekedi Chilombo nyuma rero yuko mu by'ukuri mu 23 AFC basohoye abasirikare benshi bakomeje cyangwa se basoje ikosi, bakaba rero byagenze bityo rwose akabagize gutya Gisekedi ngo akaba yashyizemo amafaranga menshi cyane hano muri zingabo z'abarundi ndetse na wazarendo hano muri Sud Kivu, kugira ngo baze kurwana bafite imbaraga, babashire guhangana n'ibi bitero by'izingabo cyangwa se by'umutwe wa M23 usa naho uri gutegura ibitero karahabutaka mu by'ukuri byo kuba bakwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru akomeza agenda aturuka hano muri Uvira, akaba avuga rero ko umwe mu bazarendo bafite icyama cyitwa ngo ni ubundi yitwa ngo ni James Fekaduyi. Uyu rero afite nawe umutwe twaje intwaro, kuriye wazarendo afite yakuri ubwo mu mutwe twaje intwaro. Akaba rero uyu mugabo aherutse gukubitwa ndetse akavidewo kajya hanze afite ibipfuko,
uyu musore rero cyangwa se uyu umusirikare yavugaga ko ngo bamukubise ndetse bamwaka n'intwaro ze nziza zikomeye, akaba arabivugaga atabaza avuga ati turakoresha iki ko ariko ko baducundaguye ko bankubise ndetse bakanyambura n'intwaro. So akaba arimo arasaba ko ubufasha ko bakongera bakamuremera nk'uko amakuru abivuga. Rero uyu musore cyangwa se uyu muzarendo n'ubundi no ku munsi w'ejo ngo akaba yarakubiswe bikomeye cyane. Bagenzi be rero babazarendo n'ubundi babarizwa hano muri uyu mujyi wa Uvira bakaba rero ngo batamushaka afite icyama cye, dore ko ngo yagiye yigamba byinshi cyane akaba akomeza kugenda abaraburiza. Nguko rero uko ibintu biramutse bimeze, gusa ariko ikikomeje kuvugwa cyane cyane ni imyiteguro y'urugamba kuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane rero aho hano muri Uvira ubona ko rwose ibintu bikomeje kugenda bizamba. Dufite amakuru menshi cyane ndetse tugiye kubabwira uko ibintu biramutse no muri za Warikare naho, dore ko ibintu biramutse bimeze nabi cyane, aho rero naho haramukiye urugamba cyangwa se haramukiye imirwano, ndetse M23 ikaba ikomeje kugenda yigarura uduce tumwe na tumwe hano muri iyi teritwari ya Warikare, aho rero rwose bakomeje kugenda rwose bakora ibitendo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zoro zigakizwa n'amaguru. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Saito. Urakomeye? Ndashima rero. Kuvuga nk'umuntu ukiri mu mashuka? Ntawe nyiri mu mashuka ahubwo mvuga nk'uyaherukamo. Urimo uravuga nk'umuntu uheruka mu mashuka? Ya, duhaye ikaze no muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo Vincent. Urakoze cyane nanjye ndabyakiriye. Vincent, ndagira ngo amakuru yacu nta gutinda tuyahere kuri uyu mutaramo mbona wabaye uri baravugwa cyane kuri rezo sosiyo, akaba rero ari witwa Rabin. Ndabona izitwa za space zirimo kugenda zimuvugwaho ari nyinshi cyane. Ndagira ngo uyu nawe tuze kumugaruko, dore ko ndimo ndabona bimwe mu bitangazamakuru bikomeje kugenda bimutwerera ko yaba ngo yararimo arategura gushinga umutwe. Ibintu ubona ko nta naho rwose yahera abikora bitewe rwose n'uburyo cyagaragaraga Vincent. Ntabwo nzi niba isura y'umuntu igaragaza icyo yakora. Oya, imigendere ye ndetse n'uko agaragara nabyo birabigaragaza. Ngaya nta ibyo waba wibeshya, baravuga mu gifaransa nka trace physique trompeuse. Rero ku migendere y'umuntu ku isura yo kuvuga ngo wakora iki kuba ari ukwibeshya. Ariko mu makuru menshi twagiye tubona yuko yashutswe nyine akaba yitwe n'inzego z'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Hari kimwe mu bitangazamakuru nabonye kigaragaza ifoto ari kumwe n'abandi bantu bicaye, bigaragara yuko ari mu maboko ataraye. Ariko akaba ari andi makuru nyine menshi bamuvuga agiye atandukanye. Bamwe bakavuga bati ashobora kuba yarakoreraga iperereza ry'u Burundi mu buryo bw'abwitwa bo mu Rwanda, kuko ntabwo yahitamo kuva mu gihugu cy'u Rwanda ngo yemere kujya mu gihugu nyine yavugaga, kandi agaragaza yuko ubuyobozi bwacyo budakora neza adafite ibindi yishingikirije. Urumva amakuru amuvugwaho yo ni menshi cyane cyane ko urumva yarazwi mu isi ya social media. Yego. Abandi bakavuga bati abo bakoranye, ati yavuze yuko abayeho nabi none basubira muri Mozambique yarabaye. Abo bamwe mu bo bakoranye nagiye numva babivuga. Yego. Abandi nabo ngo yahaga amakuru nk'uko nabyumvise kuri kimwe mu bitangazamakuru bikorera online mu Rwanda, bivuga ko ngo ashobora kuba ngo yari afite n'umugambi we n'abari abagenzi bane bafatanywe gushinga umutwe w'ikiroberi urwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Byose ni ibigenda bimuvugwaho ariko mu buryo butandukanye utakemeza kandi utahakana, kubera ko byasaba ko umuntu abikoraho ubutukumbuzi buhambaye kugira ngo umenye koko niba ari byo, niba arahuriye n'iyo mitwe. Ariko wareba mu biganiro yakoraga ukumva ko atashyigikiraga imitwe yitwaje intwaro. Wakurikira ibiganiro yakoraga ukumva ko yifuzaga ko ibintu byahinduka mu buryo bwa politike binyuze mu biganiro. Ariko burya umuntu ahinduka mu buryo butandukanye. Ushobora gusanga
byaba ari byo cyangwa ubundi buryo byitaba ari byo ari ukubimwitirira kubera impamvu runaka nabyo burya ntabwo wabitindaho. Ariko amakuru ari nuko nyine atakiri mu Rwanda kuko yaba ibitangazamakuru yakoragaho yaba ibitangazamakuru yatangaho umusanzu ntabwo agaragara kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani numva ko hagiye gushyira iminsi igera muri 20 atagaragara. Yego ibyo byose rero ntabwo wabura kubyibazaho ukibaza impamvu amugani yaba aragiye mu gihugu cy'u Burundi ese yizeye gute uriya pasiteri ko yamujyanye se bamujyanye bate bari basanzwe bakorana yavuye mu Rwanda gute ajya muri Tanzania kandi azi ko Tanzania ari igihugu cy'inshuti bikomeye n'igihugu cy'u Burundi kandi ibyo yavugaga ku byerekeranye n'u Burundi anenga ubutegetsi azi ko Tanzania bitabashimishaga uko yanenga bwa Kongo azi yuko Tanzania bitari kubashimisha kuko yari afite amakuru ahagije ko hari bamwe mu bayobozi ba AFM 23 bafatiwe muri Tanzania bakajyana Kinshasa. Ibyo byose urumva ni amakuru abantu bibaza ukibaza ukuntu yafata umugambi akajya muri Tanzania azi ko karawa ahuriye n'ibivugwa ku Burundi kandi Burundi bitabashimisha kandi ubutegetsi bwa Tanzania n'ubutegetsi bw'u Burundi babanye na sheshishu sheri. Ibyo byose umuntu ajya abyibaza ko batize yaba yari ari mu nzego z'iperereza z'u Burundi noneho yakaza kujijisha akajya yagaragaza yuko yafashwe n'inzego z'umutekano kugira ngo abone gutanga amakuru yenda yakuye mu Rwanda. Ibyo byose turacyashakisha amakuru yimbitse kugira ngo tumenye ukuri kuko umunyarwanda yavuze ngo nta kabura imvano. Wari watekereje ko yaba arakorana inzego z'umutekano z'u Burundi ntabwo nabyo wamutera ibuye cyangwa ngo uhite ubifata nk'ibintu bitariho ubanza kubikorera ubucukumbuzi ukareba kuko niba ari byo cyangwa atari byo ukabanza ugafata umwanya wo kubitekerezaho. Kuvuga yuko yaba naho yari afite imigambi yo gushinga ikirobero we n'abari abagenzi be nabyo umuntu agomba kubanza akabifataho umwanya akabisesengura akakora ubucukumbuzi buhagije akareba icyo ariko background yiwe niba koko hari aho yigeze ahurira n'abo ngabo b'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Burundi nabyo kubyerekeranye n'uko yaba yaratuye muri Mozambique nabyo urumva nabyo ni ukubikora ubucukumbuzi mu buryo bugaragara. Ariko hari verisiyo yindi nabonye ya gatatu ivugwa yuko ngo abantu bashobora kuba bari kubikoresha mu buryo bwo kugira ngo bagushe abantu mu mutego. Nabyo hariho numvise bivuze yuko inzego z'iperereza z'u Burundi zishobora kubitegura kugira ngo zigushe abantu mu mutego zibashe no kumenya aho ari. Cyane ko hari abagaragazaga yuko nta gihagararo afite ku buryo bufatika ku buryo igihugu cy'u Burundi cyamushakisha. Bakavuga bati rero nubwo nta gihagararo yari afite mu buryo bwa politiki cyangwa mu buryo ubundi bugaragara ku buryo igihugu cy'u Burundi cyafata umwanya wo kumushakisha ati nacyo bashobora kugikoresha akaba ati nubwo adafite igihagararo ariko hari ibyo yavuze byatugizeho ingaruka mu buryo ubu cyangwa ubundi kadukore tuvuga yuko yavuze noneho tugaragaze yuko aho yari ari hatize umutekano. Ati nabyo ni abantu bakwiye kubyitondera bakabanza bagakurikirana nyirizina niba atarikuye ku bushake kuri kamera no kuri microphone kuba yagaragara yenda akaba ari mu karuhuko. Ariko abandi bakavuga bati Rabini ntabwo ari umuntu wagenda amaceceka ku buryo yamara iminsi ingana gutya abantu bamuvugeho abure no kwishyira itangazo hanze avuga ati ndahari ariko ntaho nagiye. Ibyo byose nabyo biribazwaho abantu bakibaza impamvu. Ariko hari amaverisiyo menshi atandukanye kuko umaze kubona nka verisiyo enye ni verisiyo ya gatatu. Verisiyo ya kane nayo hari ivuga yuko ari abantu bashaka kubyibajira kuko ngo bashinze ibimina bitanga amafaranga kugira ngo agaruzwe. Tukibaza ko umuntu ashyiraho ikimina cyo kumugaruza gute ko ari umurundi niyo afitwe n'inzego z'iperereza z'igihugu cyiwe ni gute abantu bashyiraho amafaranga yo kumugaruza baramugaruza mu maboko yandi baramugaruza bamukure mu gihugu cye. Niba se inzego zabo zifite ibyo zimukekaho kuki abantu bashaka ko adakurikiranwa kandi
igihugu gifite uburenganzira bwo gukurikirana umunyagihugu wacu mu gihe yaba yakoze ibyaha bikirigirira nabi. Ibyo byose ni ibintu bigenda bitekerezwa, ariko natwe turakomeza dukore iperereza ndetse n'ubushakashatsi ku byerekeye uyu Rabini, kandi ndimo ndashakisha n'umuvugizi wa leta y'u Burundi kugira ngo twumve icyo atubwira niba kuko bamufite cyangwa batamufite, ariko baramutse banamufite ni byiza ko barakwiye kumugaragaza, kuko mu rwego rw'amategeko niyo umuntu burya akekwaho ibyaha yaba yakoreye igihugu, ni byiza ko agaragazwa kugira ngo ahabwe ubutabera buboneye, kugira ngo hakurweho urujijo ku bantu ndetse no kugaragaza ko igihugu cyacu kidakurikiza amategeko mu buryo yaba akurikirana ubwo aribwo bwose akwiye kuba agaragazwa. Vise, reka tube tuve kuri iyo nkuru twikomereze n'andi makuru. Ubwo uko amasaha araza kugenda yicuma niko turaza kugenda tumenya ukuri. Nyemerera ahubwo duhite dusimbukira n'ubundi kuri iri tangazo ryasohowe na RDF, ni igisirikare cy'u Rwanda, rigendanye na ya drone twagarutseho ku munsi w'ejo yakoreye impanuka hagati rero ya Rubavu ndetse na Rutsiro. Nibyo, ni amakuru twabonye ejo mu masaha ya saa 8. Yego, rero bizi ko twabitangaje tuvuga yuko hari drone yakoreye impanuka mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro, ariko hafi n'akarere ka Rubavu. Tuvuga yuko abantu batari bamenya nyirizina iyo drone ari yande, kuko bamwe bacika ko yaba ari RDF cyangwa polisi, abandi bagakeka ko yaba ari za zipurine zitwara imiti ndetse n'izitwara inkingo cyangwa izitwara intanga z'amatungo. Abandi bakibaza yuko yaba ari iya Meteo Rwanda. Hibajijwe byinshi, abandi babizi yuko bashatse no kubirikinga n'umutekano mukeya uri mu kano gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakibaza ko yaba ari iya Kongo, ese ko kano gace kagenzurwa na M23 yaba ari yabo ikoreshwa mu buryo bw'ubutasi ikavogera ikirere cy'u Rwanda. Urabizi ko ibyo byose byibazwaga, natwe tukabyibaza tukavuga ati tukadutegereze official statement ya leta kugira ngo tumenye icyo gutangariza rubanda badukurikira, bamenye mu by'ukuri ibyabaye, iyi drone yaturutse he, ese yakoze impanuka gute, ese abavuga yuko yangije cyangwa yakomerekeje ni bangahe, ese nibyo twari dutegereje rero source yizewe kugira ngo tumenye nyirizina amakuru nyayo afite ukuri kandi afite urwego rwa leta rwayemeje. Nibyo rero byaje kuba igisirikare cy'u Rwanda cyaje gusohora itangazo ku masaha ya nimugoroba kigaragaza uko iyi ndege ntoya nyine ya drone yakoze impanuka ndetse ari n'iyande. N'itangazo rero mfite iyo kopi hano imbere yanjye, unyemereye nkariyuzamo amazi kuko ntabwo ari ndende, noneho narisomera abaduteze amatwi kugira ngo baryumve, kuko iri mu rurimi rw'icyongereza ariko ryanditse no mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abantu baduteze amatwi bumvishe muri hejuru n'itangazo baryumve. Warinyuzamo amaso Vise. Riragira riti drone ntoya y'ingabo z'u Rwanda yakoreye impanuka mu karere ka Rutsiro. Umunsi ku isaha ya saa 7:40 za kumanywa, drone nto itagira abapilote y'ingabo z'u Rwanda RDF ubwo yakoreshwaga mu myitozo yataye inzira kubera ikirere kitari kimeze neza, hanyuma ikorera impanuka mu karere ka Rutsiro. Muri impanuka iyi drone yakomerekeje abanyeshuri 3 bari bavuye ku ishuri bataha mu rugo. barimo kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kivumu, naho wa gatatu yajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Murunda. Ingabo z'u Rwanda zirihanganisha imiryango y'abana bakomeretse ndetse zibabajwe n'ibibazo batewe n'impanuka. RDF kandi irimo gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze hamwe n'abaganga kugira ngo abana bagize ibibazo bahabwe ubuvuzi bukwiye. RDF kandi iratanga ubufasha bukenewe haba ku bana no ku miryango yabo. Ni kw'iryo tangazo RDF yasohoye. Yego Vincent.
urumva ko RDF kwehururizo abibazaga yuko yaba ari drone ikoreshwa n'abanzi b'umutekano w'igihugu urumva ko atari ni drone yifashishwaga mu rwego rwo kwitoza nyine no gutoza navuga ingabo nayo kuko nayibara nko mu bikoresho by'ingabo z'u Rwanda urumva yuko abatari bazi yuko zinakoreshwa mu buryo bw'imyitozo nabo ni amakuru babonye kandi bakwiye kubimenya natwe turabimenya barashimira igisirikare cy'u Rwanda ko gikuye urujo abantu bari bagize. Yego Vincent twinjize mu zindi update rero sasa twahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego urabizi yuko hamaze iminsi ari umubiri yo kweguza Vital Kamerhe ndetse na biro yiwe aho yagaragaye ko abo bakorana mu nteko ishinga amategeko batamwishimiye ariko bakagaragaza yuko adashoboye bagiye bagaragaza byinshi bamunenga abandi bakavuga bati Gisekedi yaramutereranye kandi yaramufashije mu buyobozi butandukanye. Mu makuru ahari rero nuko uyu munsi ku itariki 17 saa 8 biteganijwe yuko haza kubaho inteko rusange nk'uko ari itangazo ryanditswe na visi perezida w'iyi nteko aho yanditse ko saa 8 haza guterana muri sare nyine y'inteko ishinga amategeko aho iteranira baza guterana inama rusange ikaza gushyiraho kugira ngo yige kuri komisiyo ikwiye kujyaho kugira ngo yige ku kibazo cy'ubutabi bwashyikirijwe n'abagize inteko ishinga amategeko batifuza yuko iyi biro ikomeza kubayobora bakavuga yuko saa 8 ariho bari buze guterana bagashyiraho komisiyo yiga kwa buno busabe. Muri baruwa dufite rero yatanzwe n'umwe mu bahesha b'inkiko bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kumenyesha inteko ishinga amategeko umuyobozi wayo Vital Kamerhe yuko hari ubusabe bwatanzwe busaba yuko bakwiye kwegura cyangwa kweguzwa ku buyobozi bwa biro y'inteko ishinga amategeko. Turabona rero ko hari abantu 5 basabwa yuko bakegura. Usabwa kwegura harimo uwo bita Vital Kamerhe, Kanyingine Nyingi Vitali, yego hakaba uwo bita Honorable wakaba asanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, akaba uwo bita Njori Esenge Ekere Jacques, yego akaba nawe ari umuvugizi w'iyi biro n'umwanditsi w'iyi biro Purito. Yego hakaba hari uwitwa Munongo Inamizi Dominique, akaba ari umuvugizi wungirije w'iyi biro. Hakaba hari Polipoli Runda Chimene, akaba ari ushinzwe ibibazo muri iyi biro. Uwa 5 akaba ari uwo bita Nema Peniye Grance, nawe akaba ari ushinzwe ibibazo by'iyi biro, nawe akaba asabirwa ko yakegura cyangwa akeguzwa. Yego ubu cyose rero urumva yuko Vital Kamerhe yabimenyeshejwe n'abandi bagenzi bagiye babimenyeshwa mu hesha w'inkiko bita Maître Nestor Mubaya Beya, akaba ari officier public ministère public ministériel ushinzwe ubushize de justice par la cour d'appel, ni umuhesha w'inkiko w'urukiko rukuru w'urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa. akaba ari watanze kumenyesha kuri Honorable Vital Kamerhe ndetse n'abagenzi biwe. Yego urumva ko ibyo muri Kongo ntabwo byoroshye bwana Fighter. ntabwo byoroshye. Tunyarukiye muri Somalia. Yego Somalia rero biravugwa yuko ingabo za Uganda PDF ziri mu butumwa bwa African Union Support Mission zatangaje ko zishe umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Al-Shabaab mu karere ka Ruwa. Umuyobozi witwa wa Al-Shabaab witwa Osman Hussein Bun Amiri, wari uzwi nk'umugaba mukuru w'ingabo za Al-Shabaab n'ako gace. PDF bitangaza yuko rero uyu muterabwoba yishwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2025
mu gitero gitunguranye cyateguwe n'ingabo za Uganda hafi y'umujyi wa Boromare. Avuga yuko rero uyu mugaba wa secteur ari umuyobozi wa secteur 1 yo muri Al-Shabaab. Bakuru atangaje rero na Brigadier General Joseph Mutsoke Sise Wanyanga yatinda abasirikare ba Buru Nare Forward Operating Base ba ahitwa Baya. Avuga yuko ari igihano cyahawe uyu muyobozi wa Al-Shabaab kuko yari yarajujubije ingabo za UPDF mu bitandukanye. Avuga yuko rero izi ngabo za UPDF zakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo zirwanye bino byihebe. Andi makuru rero ava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangajwe n'umuyobozi wungirije ushinzwe imari wa AFM 23 Freddy Kanikirugema. Yego. Aravuga ati babwiye abasirikare ba FARDC abashaka kujya Rumangabo ko baza bakagenda ngo abantu benshi bahise burira amakamyo bajya Rumangabo. Aravuga ati twebwe ntabwo twigeze duhatira abasirikare ba FARDC cyangwa abari abapolisi cyangwa abari mu mutwe wa Garendo kujya mu gisirikare cyacu cyangwa kujya gukora ikosi. Atahubwo batanze itangazo tubona buri yari benshi amakamyo yuzuye. Rero avuga yuko twabajyanye ku mbaraga yababeshya. Urumva ko arimo asubiza igisirikare cyabonye nzego guverinoma ya Kongo yavuze yuko bariya bajyanywe ku ngufu kandi ko bafatwa n'imfungwa za gisirikare. Tuyiyarukiye mu Burundi nanone. Yego. Amakuru ava mu ntara ya Kayanza avuga yuko umusirikare bita Desire Ndayisenga wari utuye muri Kayanza aho bita Butanyerera ko amaze iminsi yarashimuswe. Umusirikare yashimutwa? Ko yashimuswe yabikoze ari umusirikare. Bamwita yuko yari ari mu nkera muri reserve force cyangwa mu nkera gutabara mu Kinyarwanda. Yarashimuswe rero biravugwa ko amaze igihe atagaragara ko hashize iminsi 52 batamubona. Yari afite iriya peti? Ntabwo bavuga ipeti yari afite ariko baravuga yuko amaze igihe nyine atagaragara. Avuga yuko ngo yacuruzaga muri komine Kayanza aho bita Butanyerera. Yego. Akaba rero ngo yaratwawe n'umuntu atazi kuri moto noneho yakamujyana ntiyongere kugaruka. Bakavuga bati umuryango rero bati turasaba yuko duhabwa ubutabera akagaragara niba ari n'ibyo akekwaho akagaragara ariko bikavugwa noneho akaburana mu ruhame. Tunyarukire muri Afurika y'Epfo ariko abishika bihurira na Zambia. Yego. Urukiko rukuru rwa Pretoria muri Afurika y'Epfo rwongeye gushimangira ko Dr. Edgar Lungu wabaye perezida wa Zambia agomba gushyingurwa muri Afurika y'Epfo aho yaguye koko akwiye gushyingurwa mu gihugu cya Zambia. Yego. Urubanza rwa mbere rwavugaga yuko uyu perezida adakwiye gushyingurwa nyine muri Afurika y'Epfo nk'uko yasize abisabye avuga yuko Kirema wamusimbuye adakwiye kugera ku murambo we kuko amakimbirane. Umuryango rero wabatanze ikirego kuvuga yuko badakwiye kumuzana ariko abashyigikiye leta iriho muri Zambia bakavuga bati akwiye kuzana agashingurwa nka perezida kuko ni umuntu wabaye umuyobozi w'igihugu udakwiye kuba ashingurwa hanze y'igihugu. Taje kurangira rero umuryango ujuriye ariko bifata ubusa nyine urukiko rwongeye kwanzura yuko akwiye gushyingurwa mu gihugu cyiwe kandi agashyinguranwa iteka ryahoze ari umuyobozi w'igihugu nk'uko urukiko rukuru muri Afurika y'Epfo rwabyanzuye. Twakitega nuko umuryango we niba utarajya mu rukiko rw'ikirenga aza kuzanwa noneho agashyingurwa mu gihugu. Ubwo ibyo yari yasize yanditse byaba bitejejwe agaciro kuko yari yavuze ko atifuza ko bamusimbuye yabona umurambo we cyangwa yatera abashingurwa. Tugarutse muri Isirayeli. Yego. Isirayeli nayo yatangije ibitero byinshi ku cyambu cya Hodeida. Yego. Akiri tukura muri Yemen nk'uko amakuru dukesha ibinyamakuru byandika inkuru kuri Isirayeli bivuga. Twasimbukira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko
ku nkuru zitayihuriye n'u Rwanda. Yego. Uravuga yuko mu nteko y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu yateranyijeho mu buryo bw'igitaraganya, uhagarariye u Rwanda yavuze ko rwongeye kwamagana igitero cya Israel yagabye kuri Qatar. Yego. aba yuko hashyirwaho uburyo bwo kurinda iki gihugu mu buryo bwihariye nyine nk'uko yabivuze. Numva twagaruka no mu Rwanda n'ubundi burya, kuko abantu baba bakeneye no kumenya amakuru y'u Rwanda uko ameze n'uruhare rw'u Rwanda mu gufasha abatuye isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero rishinzwe abimukira ryatangaje ko u Rwanda rwinjiye mu banyamuryango ba mbere b'ikigega cyaryo gishyirwamo inkunga yihariye yo kurifasha gukemura ibibazo by'abimukira, ko u Rwanda rwanatanze inkunga yarwo muri iri shyirahamwe. Twagaruka no muri Loni, ibivugwa muri Loni. Yego. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ihagarikwa ry'intambara muri Gaza, yashimangira ko hakwiye kubaho diplomasi n'iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo iyi ntambara ihagarare nk'uko yabitangaje. Numva rero unyemereye andi makuru twaza kuyageza ku badukurikira mu masaha. Yes, urakoze cyane Vincent. Yes, bakunze Jeune Official, amakuru atugeraho nonaha nuko hari matekwa twirwaneho ikaba imaze gucakira abasirikare b'abarundi bagera rero kuri 7, ikaba rero ibafashe matekwa hano n'ubundi muri za hano imurenge, ubwo birumvikana hano muri za Fizi. Aha rero ngo aho izi ngabo rwose zari zataye umutwe cyane, niba ndabyita guta umutwe kuko ngo zari zagiye zishiduka nyine zabaguyemo mu by'ukuri, niba bari batazi yo bari kujya, niba bari mu giturage bagiye mu giturage nko gushaka ibintu runaka. Amakuru ava rero ko 7 rwose bacakiwe, nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Ibiro bishobora no gutuma habaho imirwano cyangwa se habaho ibitero. Rero ibyo bitero bikaba byaba ari byo kugira ngo barebe ko izi ngabo zagaruza izi matekwa twirwaneho imaze kuba igenda ifata. Tuza gusura mu yandi masaha, turabakunda cyane. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.